gica yambo Ukaba karibu mwana wa mama wazindutse ni meza ni umuruho twagende mu modoka ziraducuguta ziradusheburura zidukubita irya nino cakibore c'umugongo noneho wapi kwe ndimo kumva za rubaga impande zimwe aha izindi aha gutya yewe ni gitangaza no naje ndo yanyishe urebe nambaye ibiri ko wasusara yakaje yamaze no gusaza yakaje yamaze gusaza ariko havyutse imbeho yani igihe cyayo imbeho se kwihesha ni iki kigogo kiba cyabaye imvura atigwe n'izuba tirive katwohereza imbeho bazavuga ngo imbeho gizimeza imboga none ni meza mufite se muri uyu muhana je wazindukurutse nkaba maze iminsi 3 hano muri urugo ndimo kwirirwa muno ntuze kumbwira amakuru ndimo kwirirwa soma amakuru ya Derira iki gitabo kandi mwira banje urabizi kuva na kera mba nasoma amakuru ya Samson na Derira none nawe wacecetse se waranyivumburiye oya nene mwivudumaga uracyasenga ndacyasenga urasenga none se ubu witeka we dukuye yewe Imana kiravuga ikise muri iki gihe Imana byinshi yewe iby'Imana ni byinshi muzamu nayisenga mutayisenza mbabwira ngo muri abafarisayo ugatinka ugasigutereje inka ngo wagiye mu masengesho inka zonye wagiye gusenga uwaho kubusa sefita bunire noneho nari ntumye umwana wiwawe ngo ugere hano ndagukeneye icyo nari ngukenereye nuko hahanze hari amakuru ngo umwana wiwawe Filipo ngo wamushingiye umukobwa uko abasegwiho ngo umushingira umukobwa adakunze wakaba maze icyumweru ngo aba mu gihumba cy'unda bamucika ndakaje fizi nyabaraza ugute bikari wampaye nkadutara iryo jambo risigara riba muri uru rugo niwe mwene mama nasize hano iryo jambo rikaba ugashingira umwana kwa segwiho ukamushingira undi mwana adakeneye iryo jambo ryabaye gute uri NYABARAZA umugabo wasigaranye ingo zose hano iryo jambo rikaba ryarabaye mbwira amakuru nyiganira uko byagenze umbwira ayo makuru ndeke kuguma nyumvira aha mu bagore umva abagore bagira amajambo menshi hari yakaraje kumanura impu ku rusenga akari kubitamo yaca hari ya mwana Dorcas wiwanje ngo Marita wiwawe ngo yarose umukazana ngo ariko umuhungu utamusha ayo makuru y'iryo jambo ryavuze oya uyu muhungu waje Filipo yarakunze kandi yashatse neza yaragiye akunda umukobwa mwiza uwo mukazana nawe urarumubona muzi ukuri mu bakazana bose afite no wambere afite imirundi imeze nk'akadete k'inkongo ndakurahiye ndakaje fizi uwo mukazana ndakaje fizi nyine nije kubona ibintu byiza uwo mukazana waje ameze neza afite imirundi myiza amaboko angana wiki ameze nk'igiti cy'agasasa nuwawe nuwa Filipo uwo mukazana kwa mushimagiza cyane niki cyane iryo jambo rikahaba ngo ni mwiza ngo afite imirundi nk'iyakadete nuwawe ukeneye kumushingira Marita kumuharika Marita sivyo navuze umukazana waje ni ari mu kuntekera ngahwera akuya kakandenga tekereza nyakashe gusukecura afite kandi kindi ari mu kumara imbeho rimwe na rimwe kandi kindi umuhungu amaze kwamagira iminwe itukura nk'iyabamanyije kubera ko kumwitaho neza none umukazana rukamigoro uwo ni umukazana mwiza ntokwitesha jewe abandi ahubwo abandi bakazana afite ni babi bagasuzugura none nkambonye nyiranditi umukobwa w'imirundi myiza n'igituza cyiza akagira amaso meza no muri ni mwiza afite imirundi myiza nk'akadete afite iki ibyo byose wamwaye agasigisi wasaze usigaye umwe urukamigona kubwiye ko nkeneye abakazana beza mu rugo rwanje none ni wowe ushima cyangwa ni Filipo ushima none se ukeneye umuhungu wanje ashaka nk'acyari kazana cyangwa none ukeneye umuhungu wawe atunga umugore adakunze oya azomukunda kandi ni umukazana mwiza azamukunda atamukunze uraje umubone mubone se nuwanje cyangwa nuwa Filipo ameze nk'igitokitoki si umukazana kandi wewe NYABARAZA sinkigushira amakenga oya yenyamwe muzehe ni gutushingira umwana umugore adashaka adakunze azomukunda kandi yaramukunze ninde wamushingiye azomukunda ntakunda ni umukazana suraje umubone mubone se mfite amatsiko yiwe
Oya, nawe- ibyo buguma riteze gutya ryo muri 58 kwici ry'ubuhuru niryo wabuza kumbwira nakubwiye kwa muzehe nta mukazana tubonye kuri usibye uriya gusa niwo uramushingira uramuharika marita cyangwa n'uwawe cyane wafite uwanje ariko kandi n'umwana wanje azanyitaho imugenda nagize imbeho mugenda buza kaya kanzanira utuzi akanjamira muri dushe ndetse akanzanira n'umusego yewe kegamira ijambo rikuru nyamukuru aho riri ni kugira ngo dushingire Philippe umukuru akuze atamukunze pointere ijambo nyamukuru gusa riri ahangaha ni ugushingira Philippe umugore akunze we wamukunda utamukunda igikuru gusa cyangombwa nuko Philippe akunda umugore wiwe ceceka reka mu guhamagara urebe ingena neza ijambo utamenye ngo Philippe afite igihumba ciwe uwo mukobwa wo kwabaseye bihona akagiriki kumva twarashingiye umwana cyangwa waragiye kwigura naragiye tuzosubiza inzoga y'amande basi dusubize inzoga dusubize n'iryo buguma ryabo baduheze uwo twashimye nimba baramutanze ahandi tuzoshakira ahandi mu yindi miryango abageni baruzuye hamagara mwana Philippe azi hano ko Philippe Ihutira kuranyicara ubitamo tubabona igitabo nakuye fo ca Bibiliya canje gifite n'ikiganda ikijarada kigishasha kurashika urabika izo mpaho no mbere ko dukora inama reka mpamagara umukazana wanje murebe siko umukazana wawe tutaranakwa aze mu nama y'umuryango wa data oya ntaba mu nama reka muhamagare gusa aturamutse gusa arahita agenda nta kibazo yanditi mukazana mwisa w'igitogi ihute hano mwaramutse mama umeze neza nzanira kutuza ni umwana cyangwa ni umukecuru ariko ni igiswaruke sinakubwiye fi nubwo ari na kibi ariko ni cyana gishitse ni cyana cy'amagara nakubwiye ukamigo muzomugumane mwembi mwana ni igiswaruke wamubonye arashitse ariko ni kibi kandi ni igikecuru ibuguma riteze ritya kwa data mu muryango wa data ariko ubonye imirundi afite umwana ngo ntamukunze ga niwe mugabo w'umwe aho yagomba kumukunda yabaga ari dorokasi wiwanje ingo nyinshi gazi niko yaba ari dorokasi wiwanje ga ntari gushima ariko iki cyangwa akaba marita wiwawe ntawe gashima naho uganyira wundi uyu ganiwe kamazi ibindi byose wavuga namanjwa kuko mukuraho hutu aho yakinejeje nuko nawe umushimye aha birarangiye mwana sishitaza abamubi gusa nyine nuko nyiri ukamenya ko ureba no kuri imirundi imiseke umwana ko asa n'uwasamiye wa arareka gusama umuhungu wanje se ni mutoya asama aba mu gihumba ciwe undi aba mu ciwe kaba adakomoka kwa nyirabaraza noneho bamkuwa na muzehe jenje kubabwira kandi munyihanganire ibyo ngiye kuvuga sa nk'umuntu ugiye kuwubahukaho ariko munyihanganire nanje sinje kundi ibintu bimeze rero kuko natangiye mbikubwira njyewe nashimanye n'umukobwa ukurikira uyu bwa kane maze kumushima nuko ngira umukoshi pura n'isi bampindura umugore agishika kwa muzehe ariwe mukazana wiwe muzehe ndabimubwira umugore yarataranamara n'iminota ingahe mu nzu muzehe aranga anzanira birebire gerageza kumwumvisha ati yanyuma none bitangaje muzehe ngiye kuvuga ikintu hano kandi mumbabarire simpisha umukazana muzehe asa ngaho yamukunze kurusha uko mukunda ni ibintu nabonye vuba cyane kandi ni ibintu na mukecuru yarabimbwiye
none nka promukuwa ndakubwiye nimwe muryango mfite kandi nimwe mukwiriye kumenya aho ibintu bigeze naho byabije jewe umugore kuri ubu nyine ntitubana none naje nka famiye mbibabwire mumenye ico muri bukore kandi jewe igihari nico nababwira ubu nyine umugore tuzobana naho isi n'ijuru bizohura tuzobana kandi si ubu nyine bitangiye zatangiye nk'umushitsa gutya nafashe umwanzuro kandi maze kumenyera natagenda bazogumana ni famiye kare mwaranamukunze urumva mwana wawe iryo jambo avuze ngo yaramushikanye akimushitsa abonye ko bamuhinduriye arabikubwira uri se uri umuvyeyi uraceceka ariko serukami uyu mukazana we ntamushima mushima se nijo waje kumushaka niko zizazubakwa natuze bazobana neza ntabwo njewe ntuza umva mbabwire jewe uyu mukazana no kugenda no kwirukana nyina ahubwo ugasigara mukazana ukamugana umpaye ngo ngiki ivyo ni ibintu mbabwire no kwirukana abantu bose kurumva ibintu yavuga uwo kwirukana mwana Marita ugasigarana umwana wo kwase guta jewe urabizi maze gusaza nari nkene umukazana wo kumfasha utwenda twose aza duhungura no turato ariko Marita arashaje no kwirukana nyina niko kubwiye no kwirukana nyina agasigana umukazana ari mu kunseguza umusego noneho umva kubwira mve mbategeke uwo kwirukana nyina ugasigarana umukazana none umukananiye umukazana ntacyo abaye bo banye neza akamuzarira byana birebire by'amatwi manini ariko ndori ibintu arimo kunkorera ngo wo kwirukana nyina ugasigarana umukazana none nimba uyu mwana nani jewe ndirukana nyina nsigana umukazana kanako umva kubwira ijambo uko rimeze uwo mukabwo kwabaseguyeho waramukunze ugende uzomwikwere umuharike nyine jewe icyo namukunze ko ari umukazana wanje uyu mwana wanje urabizi ni muto none umwana agishika akakubwira ngo umukobwa bamushingiye ntiyamukunze bumviki oya yebazo akubwira ko bamuhinduriye iyo bamuhaye uwo yashimye none se kwarukanyaraza ntibubatse gutyo nimba yirukanyaraza yarubatse mu mafuti tureka umwana bake mu mafuti turabandabaga umva rero umva ngutegeke ndi mukuru wawe ni jewe mfura yaso kurumva uyu ni umuhungu wacu umwana no wawe ni wo mubyara ko no wacu twese umwana no wa famille ndagutegetse ni jewe so uri hano ni jewe mfura yaso ni ukuvuga ngo ni jewe so uri muri runo rugo nubwo ndi mukuru wawe mparuwe kaso aba nabuzukuru nubwo ari abahungu banje jewe ndategetse ndi pasiteri kurumva rukamirwa nje pasiteri ndategetse ngo ubu nyine ufata inzoga y'iciru usubizeyo uyu mwana igihari umukazana wanje ntiyogenda ntibishoboka nendera mari kuvuga tukazuciramo umwana ufata inzoga y'iciru uhagurutse nyanditi umusubize kwa basegwiho ubabwire ngo inzanye inzoga y'iciru nsabye imbabazi umwana ntitwamukunze muduheze Perusi niwe twakunze tukiramuze natubwiye yamukunze ntitwishere nje ndi umuntu ukuze nanje nama mbonira ijinga ryawe uzozana gobwe muri uru rugo sinje wakoze amakosa iwe navuge ni bisanzwe abasaza bari gushaka udukumi nimba iwe arashaka udukumi agifite nyoko none to mwene yavuga akane gufusha umukecuru niyice mukecuru abone gushaka iyo nkumi nimba ikeneye iwe navuge nje nzove muri ino nzu nakara anyugwe yaranyuzwa gishika niko rukamirwa uyu muhungu wanje arananiwe naramubwiye ngo ashaka umugeni akoruke ku manywa y'ihari ubu nagutegetse ngo fata inzoga ivyo ntibisoba fata inzoga y'iciro usubize uyu mwana baduheze uwo twashimye ahasigaye tubana ndagutegetse ndi mukuru wawe igihari cyo ndirukana Filipo na nyina nimba ariko babonye ndasigarana umukazana wirukane mama none ko nani irukana njewe urirukana mama mwapfuye ndabirukana mwembi kandi yamanyama iso yamanya mafuti kuva kera kiri umwana umuntu yaramubashe yamanya mafuti nimba keneye ko abantu bazomuburira indero azobibona nimba bizashaka umukazana niyo ntawe yogenda azafata neza nari nishwe n'igituza hano ari mu kunkandana ubu haguruka mvira muri gusohoka ubu turumbukira mu bishoboka ubu haguruka genda
genda ibi bintu zabivuga ukuri kw'Imana twaramubasha ariko ninde mujoro ivira mu rugo udashaka karambara mu rugo urazura satani muri ino nzu yawe haguruka zo ni ibintu bidashoboka nta kuntu Philippe yo kwanga umukazana wawe se n'abana banje bawe ariko wamubonye namonye se musohora gende nyira atamukunze ukuyana mwe n'akanyanga wabonye ishinya yiwe ivyo gatatu ni bitoya ivyo ni bitoya nyiri kumushaka atamukunze haguruka ugende vira mu rugo navyaye nabi haguruka iyo uzara nabi ntuwawe uvuga uko nguko haguruka reka nigendera tumuka kutegera nkubwire iso yamanya amafuti tegera nkubwire iso yamanya amafuti kuva nakera kiri umwana ndakazaje gukama gaturuka ibumoso nkamubwira ngo kwa waho ukamuturuka ibumoso akambwira ngo grand frère yakaza akunda kunyita ngo zino twabukera bakazanyita ngo frère we nkamubwira ngo nyonyonyo garuka gusohoka ingwiturutse buri yamanya amafuti iso no washatse umugore waso cyangwa washatse umugore wawe ni mu gutangara pamku tegera nkubwire ukuri guhari kuboneka muzehe njewe nitugumana muri nose ikibazo kizoba kuko njewe singumanaga n'umugore wiwe nuvuga ko ari umugore wiwe kurumwe na yavuga washingiye iso umugore wa kabiri none ntubyita gute muzehe muko abuza iyo yavuye mu akanyanga kari hano mu misaya akamaza akavuga ibintu n'ibinoga wewe wumvishe bike none njewe gihari njewe na umukazana we nadasohoka ariteretse imbere yanje nawe ega nawe urumukwe kuri njewe umwana yamaze gushaka deja babaye mukwe wase ngo afite imirundi ngo imeze nk'utudete ngo afite ngwiki mumvire mu rugo ndyamwe none mukemuye iki kwa unyirukana kandi nategetse ndi so wanyu mukuru nije sokuru wawe uri muri rugo none ko nduvuze ikintu cyanyuma ijambo rya nyuma no gufata inzoga y'iciru tugahagurutsa unyanditi tukaja kumugaya bakaduheza perusi twashimye n'iryo jambo no kubisa inkoni hasi mugende muzana inzoga mushorera umwana w'abandi tumushire ku nzira tuje kumurubura dutange n'inzoga y'iciru baduheza umugore twashimye tituzotunga umugore udakunze niwe wawe ushaka